Uthuthuria uria utavanitio ni kambuni ya Brand Finance wa guthima hinya utonga na motungata maria maheanagwo ni bengi itiganite thiini wa thi. Bengi ya guku bururi-ini ya Equity thiete na mbere na gucangarara na kurirukia bendera ya Kenya ari bengi iria ng'uu thiini wa gitaru kia Africa. Uthuthuria wa Brand Finance wonanitie bengi ya Equity niyo namba 2 hari bengi iria iri hinya muno thiini wa thi mwaka-ini wa 2024. Bengi ya Equity yabatirite kuma namba 4 iria yanyitiriire mwaka-ini wa 2023. Bengi ya Equity niyo namba 1 thiini wa gitaru kia Africa na hinya wayo urugamire point 92.5 hari igana. Hinya wa bengi ya Equity uhetwo gikiro kia grade ya AAA+. Oho bengi ya Equity niyo namba 10 hari bengi iria ndogo muno thiini wa gitaru kia Africa, kuria utonga wa bengi ino wongererekete na ciringi bilioni 64 kana milioni 22 dola cia Amerika. Utonga wa bengi ya Equity wongererekete kuma milioni 428 dola cia Amerika nginya milioni 450 dola cia Amerika. Ngiribotera Inooro TV, ritwa riakwa ni Mwangi wa Maina.